Juni kan yang penting akan dikarutkan ini banyak berkelan sesuatu mo agak hanya konstitusi bukir buat kejengmi jangka BBP ni iba kadon kajing kelandur dengan berbeda buat ke jangka election mo jangki kartu kan ni buat kejeng gram election jangki kartu kan ni tinggi iba kadon tak dan nakal yang jangki ni pun iba om kalau kata dilada kalau ke parti bami kadon ni kejeng temu ke bawah nak mentah kerja mendiu nak state jangki ini menong kata ni appreciate ya ini Henry mengi pada ke parti ke Brazil ke he tambah mo original parti ke jela nginang persyang ni kena ke effort ben wandur ben klan susu ini ke parti nang ni sama kamut menong ba tang mengirim election datang mengi yo duna bangin i noi parti ne ni berkan lo nak moi Henry ni hamban introspect hai ke jingduna ke jami kumangilong benda si ke review beti mo tinggi haban analyze pa iki babon we have to look at the larger aspect of the way politics ada celah ke demi tinggi peken ke ik bobiang teme kamlong mendomba o tam kalong kumni kan kalano nomor nilai we men poi perkhat ba ke Congress party ke bagi pa baru khoi ki like mi tiba kini ke election mata ke kansar Congress party we men ke tiba Congress party baru kan nyomut mo kini ni na sing Congress dan malah mentip jika kementerian masyarakat dia nak sultan di Kuwait ba ni ke parti ke badon kata kenong rim ke scam parti ke rim bat kemayar bahaya tambe lagi ni regional parties ginang ya penkelan board ke parti ginang ya tre minat mandi sakman ginang ya penkelan susu ke parti ginpet nam om bangi ngibiang na dong sedom lebih di parti ngidon kijing duna ngidon kijing bakla di Henry nasukwa ban ong ipi kini kawe balada kung parti kan mau hai kan mo arjar khat lai ngidon haka opposition ni jok rambut mau hai ini arjar khat lai ngine opposition hadu samsna hadu arjar khat ra ni sacrifice bandan haka yang bersya tikijing kini kemami pada bahadian bangidon haka yang bersya ila sacrifice samsna dibelai pada ke UDP nak prasid ke akhir sedang diusin kata ke kecing keli ke pi bobon ke me keli kan ni sementara ki orang belai pi don nak stokar belai pi me don opposition gila don opposition nak tu por arajar kalah du arjar kapra nak prasid ni akhir sedang diusin dan mereka basultanat mata pada kelompa nak diusin gila kiu sedang kan wisi tinggi kemi lenti bangin job yang soyong bro bagi kemi lenti bangin seleba ada district council election, ada MP election, kepan sawan.